Lada imut mani warem ujung boy pumpun dia masuk lai idi uburam nak liang yang PP1 bikat ini 1P duk liang perca kesau siu ang aktif MI kiwa P1P nak liang kiu kerjan MI kiu tok kiwa MI kita dua perca, tangwa eleksi kita perca yo gimut kamno. Ceprang, Human dari, dia ceprang, Islam, Jensi. Negasngi, niliang yung ka Jaintia National Council, tempawi yang singau si kau kro. Ajing sekian ne deman go kasngi wa ka Shri Simen de peman go ya ka public hearing ha ka chnong dai stong il ka nong khle andre I na ka liang ka sen hawa perchangi ulai cha ka thaw man ka public hearing cha pan sanga ha chiten luti don hi ka wa yu pla chu chu wa da am ko vi ka dampar ka wa cha ya surak ka wa da kata ya ka lai ka wan yang kipat ba to do ka tela da bu bi ya ki ini ki Shri Simen de bu ko ya kita ki kang ki yong ka wa chispa ngut ki bru ko khanglat I wa ulai cakap tahu pemane ke public hearing de boong kini tak kam yang ilaka yang I tak kini himan ke yi ke umyu pediang ne ke wa man perca ya ke an ne ba kat kam ka EIA notification arajan ru de kelam chego wa nu nong chong chnong yang kami khalia yeu pen snyau ya ke jing snyau ko yang ha kanu ke public hearing kham tam heyato wa ka jing chak ta ya ka mariang lene ya ke environment ke yang I ina ke liang ka sen de pengkra ya ke jing tho ka wadaman janai ba da kedau la ya cibon ke jing duna yang kani ke EIA report yang kani ke Shri Simen ni ba am ke jing tengkhan ya ke kendon yang ke EIA notification arjan ru andre ke wasal siu ong wa im yo yu poi che ke thai ki thau ki wa thmui te I kam ke sen mam ko ai kanu ke jing snam le ne kanu ke jing ya klumar wa ki pradok ki prasnam ki yang I ta da wan da dong biang I chakani ka da dong de ni kata da ami ni po khmat office UDC bo up UDC kenang yo submit ya kani ke jing thau ke yang I ina ke liang ke sen penpau ke jing snyau si ka wokro wa yoi bata apa ke distrik ke yong ikat ni ki an member lagi ki polis hejing sekiat report wa chak khang luti UDC dalai na khmat yong I de perchang I kelam UDC bata kenim tok ka galuti han UDC de kentat yo kelam wa I de wa ongu bata yo kelam ni haden ta jing sekiat ha UDC de yo ya kini ke jing ja jing sekiat ka kamram ko yang to open sengek le kun ria ya kini ki bru ya kini ki jing wit ki jing thut hagani ke luti ulai ke public hearing tayo jing tip chu ile bobat kinong chong chnong yang kadai stong tu percha dam ke jing khanglat ke yiki da ki ni ki bru ki wa da kani ka Shri Simen da pangkhre go kita ki kang chnong ki yong ki te I kam ke JNC hi bum chong klik ti I andre ya kani ke kam I daulai ga chkhmat langba ka ain ye ulai chdu cha high court ne benta kani ke kam ne ba kani hi man go ke jing yuroi ke jing pangkhan ya ka constitution yang kari India ne ba ka constitution yang kari India da kedau chego wa nu nong chong chnong yang kari India emu ka hok wo pen snyau ya ke jing snyau ka yang freedom of speech lene freedom of expression ta kani him man go ke jing yuroi do ya ka hok yang I henre de man go le ke jing yuroi ya ka constitution of India ta ina ke liang ke JNC wum ye pediang ya kini ta da perchangi le up UDC le di ala di mentu da wi kelami wo da panjing che no halor kani ka kam ta kani to ka message ka clear cha ka government wa sange no kani ke jing le dan bor ka yang phi kenmo wa hadin sound snem ka bor ka yang phi da kut go ta nei tai dau I kam ke JNC kwa IP kam paj ba de jet IP chikri hok yo paj ba kham tam wum ho yo ben phi ki duk kirangli ta kani to ka message ka clear wa ina ke liang ka sen wum ye pediang dalile ya kini ke jing le be an ki jing penam kam da ki kang ke jing wum hejing sket ya kini ki public hearing to apply da ka police department upat ya ka law and order han resnau siu ong wa ka police department le da man go ka nong paj ki don hi hejing ito wa kani ka kam